Kandaşlar. Bunlar bak buraya alısın. Alыс. Kandaşlar. Şu eme. Bilirse toz koyla koyulayçı. Biz gerek bu. Biz gerek. Biz korkayız. Bilirse toz koyla koyulaylar. Rahmat. Tak, urmatlı Kelecek Pazarın sodagerleri. Urmatlı Kelecek Pazarının eğileri, hazayinleri, arrendatör emez. Arrendatorlar men söyleştik. Arrendatorlar bardığı gelip 400 toçka aldı. Hazır siler oşol konteynerin eğileri kaldыңар. Tak. Mınake men sizlerge janagı bundan 3 ay murda mo Jibek jolu pazарды kuralı köçüp keldi desem köme koygonsuңар. Mına tatnaka kılıp kurup koyduk mınake pazарды. Gördüңөр mü? Beyga könbödüңөр. Emi hazır köndüңөр. Tipe emi köndüңөр. Mınake urmatlı sodagerler mınандай pazar kılabız mına mol jerge. Baysin şu turgan jerinizge mi? O uşu jerge azı kösetem mına. Ova. Mına uşunda pazar kurulat. Uşul jerge. Mınake aldından azı serdin konteynerlerdi köçürüp alıp kelebиз da. Konteynerlerdi köçürüp alıp kelsek bu yerde janagı bizim oski tilde aytkanda biraz kunigiraak bolup kalat. Ova, некрасивый болып қалады. Демо старомодный да. Ошого алдына bir qatar. Мында капитальный строительство құрабыз алдына. Тетигинде айчы. Анан арка жагына сен контейнериңерди коюп кетебиз. Контейнериңерди ошо жерде кандай турса, ошондой кылып коебуз. Анткени эртең дагы мушташасыңар. Erten bölüne başlaysınlar. Ben özgönlükmü, ben karasu, ben aravan, ben nokat bol bölünösünler. Oşon üçün, oşo yerde kanday tursa vagonunlar, konteynerler. Oşo boydan köçürüp alıp kelebиз. Düşündünüzler mi? Uruşpay, talaşpay, tatnakay olup. Men teknikal jagынан özüm polnusu yardım berem. Manipülatörlerde berem, köçürüp alıp kelebиз bu jakka. Düşündünüzler mi? Tak, tiper ajike 1 minut. Hazır munda kılış gerek. Tuğandar, men Mol жерде азыр сүйлөп бүткөндөн кийин талан аралап көрөбүз кайсы жерден базар башталат. Булар силерге муниципалдык базар болот. Силер өзүңөр ээ болосуңар, хозяин болосуңар. Бирок биз менен муниципалитет менен чогуу иштесесиңер, жер акысын төлөйсүңөр, патент төлөйсүңөр болду. Ошо келечекте кандай иштесиңер, ошондой хозяин болосуңар. Ошондой хозяин болосуңар. 1 минут. Анан урматтуу содагерлер, бул боюнча мына келечек базар боюнча урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич, урматтуу генерал Канчок Кыдышаевич силердин жанагы обращениеңерди алар окуду, көрдү. Мага тапшырманы берди, айтты, ошол жерде келечек базардын содагерлерин капа кылба деди. Мага video обращение жибериптир, Камчок Кыдышаевичке video обращение жибериптир. Биз элдин көзүнө жа чыкпаш керек. Ошо жерде айтып атпайсыңар, бирөө 35 000 долларга алдык деп айттыңыздар. Бирөө 25 000 долларга алыптыр, бирөө 10 000 долларга алыптыр. Эми алар убагында алган дейт. Алган айырда эч кандай ошо содагерлердин күнөөсү жок. Алар мындай эле жерден күйүп калбаш керек. Жерди бер, базарды салып бер, иштесин деди, мэрияга төлөсүн. Ошо жерде кандай иштеп аткан болсо, условияда. Келечек базарда кандай условияда иштеп атса, жаңы базарга келип ошондой условияда иштесин деп мага тапшырманы берди. Ооба. Эми азыр эжеке 1 минут бул жерге басып көрөлү. Тыңгы, баскыла. Бер баскыла. Сезон башталып калды. Мен сурабайм, просто временно светти жандырып кичине. Биз аны муну жыйып куюп алайлы. Сиз да түшүнүңүз. Азыр канчасы берет деп атпай, кандай окуп айтасыңар, Мен калтырбайм деди го эч кимге. Мындай эмес. Көрдүңүз, биздин артыбызда. Беребиз, алтынга беребиз. Метр квадрат болсо деле болот. Алтынга мынау капиталный турат го. Ушунун жарымын алтынга алган. Могул жердегин алтынга беребиз.
Ооба, силерге алган эмес. Беребиз силерге, беребиз. 100 жыл берекче, 100 жыл көчеден 1000 мыңнан берем. Берем деп атам. Мен қалада қасаған шалықтың жерлерге беріңші. Берем. Жаман кино. Ооба, берем. Көрсөтүп коюн жерлеринчи. Ya basa ver buna. Basa ver ki. Buna yerden başlap buna gördünüz ha? Şu yerden başlap buna ligne. Buna bunun pazarın storuna kelip. Buna pazarın storuna kelip. Buna kapitalni строительство. Так, бuna стоянка. Arka жағына контейнерді қоя бересіңдер. Так, еме урматтуу саудагерлер, bir маселе. Теперь қачан көчүп баштайбыз деген маселе. Сиз судан отасыз, кичине аяк биягы жыйып алайлы, каршы эмеспиз деп атабыз. Мына өкмөттү бул да жакшы болот экен. Эч каршылыгы жок, көчөлүү саясатты колдойбуз деп атат. Только кичине убакыт берип тургула, жыйынтыгын алып. Летний товарым бар, тазалап алышым керек да. Азыр мындай кылайлы балдар. Азыр мындай кылайлы. Кече биз Альберт менен сүйлөшкөнбүз. Сиз менен да сүйлөшкөнбүз асагал. Биз азыр мынабы силер контейнер кое турган жерлерди сразу эле могу жердин үстүнө койбойбуз. Анткени асадка берип кышайып калат. Заманбап. Ооба, азыр биз мону подрядчик таптык. Подрядчик ушул жерде. Подрядчик таптык, жерден кеде bir 70 сантиметр бетиндеги мына чөрнөзөн кара топуракты алат. Алып ар жака таштайт дагы ордуна шагыл ташып, каток менен катат этет. Катат этип жакшынакай кылып катат этип үстүнө асфальт басат. Площадканы даяр кылгандан кийин сиздерге чакырам бул жерге. Урматтуу соодагерлер, мына площадка даяр болду. Давай көчөлү дейбиз. Көчөлү дейбиз, ушу силерди азыр талага таштап кой. Эге азыр бүгүндөн баштап алып келсеңер деле бекерле турат контейнерчи. Биз бер дегенде bir 10 күн, 15 күн жерди даярдайбыз. Ага чейин сиздер азыр бүгүн светін тамызы берем, сусын тамызы берем. Силер иштеп турасыңар, току кол алыштык. Кол алыштык, Сөз бугабыз. Ооба, мына кол алыштык. Турабыз, мына кол алыштык. Тирлигибиз токтоп калбасын. Токтобойт тууганым. Анан кийин урматтуу соодагерлер, бир өңөрдө капа кылбайм. Кудай кааласа, азыр мен мына көрүп атам го, бардык биздин жүргүзгөн саясатты кичинекейден баштап аксакалга чейин колдоп атат. Az tuğanım, bir minut tuğanım. Canınızda жүргөн şehirde var. Sırttan adeli kantine girgizip koyuyor. Koydurmayım ben. Biliyorum koydurmayım. Buna sen Ürüsa şurak pazardan su beresiz bizge. Егер же бағы бекер алды ғой контейнерді, ошол карали бағы на двух столе хотят усилиться, и бизге да келип атат да ошол иши. Эми аны сүйлөшөбүз. Ал эми арендаторлорго бердик эми, обратно ход жок эми, алар эми. Кепил аркы базарда эми биз билебиз да, кандай кандай ошон үчүн биз базар келечек базарды кураторлор өтө катуу көзөмөлдөйт. Силер базар курбайсыңар. Биз площадканы даярдап беребиз. Кеткен акчасын албет төлөп бересиңер. Калганы контейнерди тетиякта кандай койсо ошондо алып келип коесуңар. Айбек, азыр мына капиталист строительство турат го, муну биз өзүбүз курабыз, мэрия курат. Муну мэрия курат, арка жагында площадканы силерге тегизде берет. Калганы албет менен кыздар менен чогуу өзүңөр нар жакта кандай болсо ошондой кылып келип коесуңар. Мону кааласаңар өзүңөр кургула. Кааласаңар мен куруп берем. 20 адам барбайлы кеңи дагы бир куякор кеңешип туруп элди башыбызды ордо бербей. Анан жерди бүт даярдап эмени могу жүйөшүп кое туруңуз. Могу эмени мягкий грунтты алып, чөрнөзө мына кара топуракты алып, ордуна замен грунта кылып, шагылды төгүп, катат этип, асфальт басып берем, акчасын силер бересиңер. Акчасын силер бересиңер. Мен бербейм анын акчасын. Мен силерге туалет, водопровод, канализация, свет алып келип берем, болду. Асфальт кошпо. Мере жактан болбойбу? Мере жакта асфальт жардам болсун да. Алдын асфальтты мен басып берем. Коммуникация полностью, водопровод, канализация, свет мен полный алып келип берем. Түшүндүңбү? Эми дагы бир суроо, жер акы маселеси кандай болот? Жер акысын төлөйсүң. Bir жыл кой бересизби, bir жыл бу 6 айбы? Көрөбүз. Ана ата кылып Шаарыбыздын жетекчиси мэрибиз бизге бүгүн аябай жакшы жаңылыкты көрсөтүп, жерди берип отурат. Бул жер деген бул
en çoğun baylıkta. Biz uşu жерді алғанымызға аябай қуаныштамыз. Çoğun rahmat. Ушул жерге biz belgilengen uақытта келіп, жайғашып, базар болып иштеп кеткенде мерге çoğun разычылығыбызды билгизебиз. Çoğun rahmat. Ушул базарыбыз, ушул мер менен, биз менен канча жыл иштейт. Ушул көп жылга ошо иштешкенге Кудайым бизди жеткизген болсун. Барыбызга ден соолук берсин. Урматтуу эл, мына биздин кайрылуубузду четке катпай биздин президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев ошо угуп, мэрибиз укпай калган жерин жеткизди, угузду. Аларга да чоң рахмат, иштерине ийгилик. Дайыма бизди ушу колдоп, коштоп, ыйлатпай, сыктатпастан ушундай жайгаштырып, ишибизди илгери кылып жүрө беришине ошо Кудайым Allah oldu. Hazır urmatlı sodagerler. Bunu men büttük, koldu alıştık. Sizler aslında kaçta kalgıla bir 5-6 bala. Tak? Biz hazır padratçı geldi, kazıkların kakı veriyoruz, az işte başlayıyoruz. Biz kuda kalırsa uzağı bir 15-20 günde bütürüyoruz. Sizler de dayar turgula. Men mına yerde asfaltı bütürüp basılaga çeyin bir kelesinger. Asfaltı bütürüp dayarda kommunikasyonu alып kirgenden keyin sizlerge aytam. Urmatlı sodagerler, men dayar boldum. Kelgedem, kelip koçup keleveremiz. Söyleştik. Nereden beri? Oldu, bitti. Kazıkların kakı böyle padrat çıkaydı, işte başlasın. Bitti. Biz batırak bütsek, batırak koçup gelişelim. Hem hazır, ben öyle otamda, Allah'ı biri koçurak, bir kokun benim, bekende kantelleri turar. Oşan üçün, hem adresi seneç. Adresi seneç, hazır bundan kılavuz. Susu bulatırız, svet bulatırız, tamamdan veriniz. Tak. Biz hazır, no жерде dayar kılgandan keyin площадканы. Dayar kılgandan keyin alarda aytabilir özür koşup gelişek. Ağa şeyin azı alarda bir koçurup gelsek de biz o yer degende, beri degende bir 15-20 günlük iş var. Bekerilerdi kıynap, beri konteyner demek mi? Bu как раз 15-20 günde bunlar astatını satıp alışır. Makul endi kıynamaydı. Düşündünüz mü? Svet bulatırısınız. Bosa bol büttü. Siz düşündünüz mü? Tamam, padrat çakırın işte başlasın.